ke ya go re labu before ke bona tsela wa itse tlala o ya kae o le pila bjana ke a dating ka tla sbawela jam ke ya kae mafatsheng bona nke fitse ke aile I'm gonna go on board. It is what it is. Hi guys, how are you? But I'm going to move the drum. Get a little hot lab and I'm going like thank you. Naro puts in this. Ke posty. Lena with Mutaka Naspaka posty. Zazila postang. I live with Davian. Ke posty. Like it's a more level lang. Guys. Bruce ish Joe. Ke fiste ke ayin like nekin sto jager. So nekin akor irubal so kar ena zanga utla botlhoko bjang nna ke re ba o tlhabile ka thipa tshom ke tla ira bjang re tshalo ena khane bila son motho re mmone go juile mo ke nna ngwana o quit bjang outfit ka shine now it's taba tsa me ka ba like a ke tsore ke sbmo or bjang but ke na go re sentse malanyana like e bona lor ke crop ngala man tlhalohanya like ke nyaka so e bjang outfit ka ke itlhakantshitse ka di last minute wa tone that's a man thank you Opi lo ka ra mara wa guys is ya yeah bona what you use on your face ya skin ka usane ne ke tlo le bontsha dilo tse ke di berekisang ke ja buns ka di chips ka chen le ke nya ko outfit a pila bjang thank you tlabe ke ira so mo pela banna ke re ka tla your eyes are so pretty thank ke manna re nang ka selo e mirira ka eng ashiv wa ebo ka let's good I love your outfit and hair thank you skete se ke se rekile go the fixing skipa se ko Mr Price Kids the fix di tlhako tse go sportsina mereri ko tona he ke tlo ira video le tlo bona le sorry borotho ne bontsemo price ya outfit nto ke rekile ke 200 skete ke bokae I guess so maybe 200 tse tsotlhe 200 yeah skete se ke 300 and then nto ke 200 for the fix ya Mosani Park thank you ere ko bona bana ba banga ke o pila bjang lala thank you ere ko Jevan le bana ba bang nako ya tsamaya ne and what did you apply on your lips ke berekisitse lip liner okay ke berekisitse lip gloss e go Mr Price honor ka mo bekeng ya ka go nna eng bana ke berekisitse
kar e fela ka pele mo molomong so go nne ntse ke itshatse a ke nyako setlhefala ke berekisa oil e o nwa mabyalo ke rantse re hello go fa chepis ka tla guys ke postile na le check-in outfit ka tšhenle o tla ke re ke le check-in dilo a ke re le rena ke post ya o nne tsore hello go fa chepis ka tla la ngwana go hae and ke perfume ke berekisang Georgia man ba mfile sanana ka re ke rich ne ke grille ko nte ke gift wa itse re di eventing ba re fa dilo so ya wa ntlhalohanya ke tseno pero le checking ka usana ka tsoka ke risk ka tshele la ke event ya foka wa so ke tsela no para fela ntlhala so ke tla ka ntse something yana ka pele how much was the hair ke tlo mmotsa ka usana kopela o ire 36 wa guys BBL ya no nga se re 360 I mean but nka le bontsha mara ka pare ka ditlhakotse ne ke re ka pare ka tse black but di chila thata and senya outfit aka but yeah ene like mukhaba guys awa ke bila ne aya ka ke eventing but ka usane le tlompona pila you guys witine modimo ke star e re ke tsamaeng ne le lebelleng video tsa ka ne le senya go hafisa la bona se ka usane tla se steng ke skinning belly through and then go ira makeup and then go apara and then ke eventing go vloga ka sorry bara mosadi ke mokaba za stress go have fun mara ke na no ra go nwa byala cuz ka usane ke na le event engwe so a gona byala gona mo bo metsi eng ntlanang office thank you kausane guys ke kopela kausane le mfeng chance ke le bontshong gore motho wa change ne tla bokare a se nna ile mo gore ntlhalohanya kopela bona di chiba wo chomi di chepisi yeah ubis are you going live tomorrow face ke ready awa office taking ke aine ene ka itse go tlomputso re byang ne ke istoti moriri so ne ke nya go robale ke ra so ya like so barazang ka utla botlhoko nice skin thank you netlisa ke timitsa ke tikae but ya re ke tsamaeng di tla kopa di kopana le checking content ake ke fetso e posta no a le dabyang mara wa irahala ke tlo bua pile like ne ke re ke no posta fela gore le mpone mo FYP but ke tlo bua pile ke busy thata like ke tlo bua pile maybe Sunday if not Sunday Monday mara Saturday hona vlogonyana ka usane Saturday a ke sure gore irala eng it's bashimane ba re ke ditsimane ne hey happen neng ka bolela ka bashimane ha dilo tsa ka di a change ba mbora ba ngi blowitse ke a ke dabang ha ba fiseng pila wait like ha ba fisiweng ba deserve ofisiwa but anyway guys re ke tsamaeng le phone ke fela battery wait re iralang ene me no ke fitla ka tsantse ke tsebo di video eng ntse so ke tsamaeng jo mara ke pila ke kana ke ha fika jole ya bona ba go hae like o sante bello jahile ne wana na ka re eng like asmoteng ke tlo le bontsho re mira ke re le ke mang re ke tsamaeng love you guys so much see you guys tomorrow